Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma rzuqni fihi fadla lailatul qadr wa sayyir umuri fihi minal usri ilal yusr wa qabil ma'adhiri wa hutta anni dzamba wal wizr ya raufan bi'ibadihi sholihin. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku di dalamnya keutamaan malam Al-Qadar. Jadikanlah di dalamnya urusanku yang sulit menjadi mudah. Terimalah uzurku dan maafkanlah segala dosa dan kejelekanku, wahai yang mengasihi hamba-hambanya yang soleh.